الزلفلاون نكوني دات مثل نون ذراون العربانة سيارة نكيني دالي ديال الفرحة دبيان دمامو سيفاكس دزو حجاز دموالك موحندو بلاد دي ياسين الشك دي مغناسني قبايليا أقلاغ دي الحبس دي البطل وقرنوس قواسيقي يرنا يتوحكم فلانا غسي الموت سقمروج نحبس الناغ نسارة ماونس قواسا مقاز. Nous sommes les enfants de l'Arba Nassirasen. Je suis à l'idéal, Farhat Debian, Mamou Sifax, Azwaou Hajaz, Moualek Mohandou Belaïd, Yassine Nechak. Nous sommes des militants kabyles et nous sommes innocents. Nous sommes emprisonnés arbitrairement depuis plus d'1 an et nous avons été condamnés à la peine capitale. Du fond de notre cellule, nous vous souhaitons une bonne année. Ne nous oubliez pas.